Автомашина Honda. Право принять. Остановиться. Остановиться. Саламатсыздарбы? Түнкү күзөт телеберүүсүнүн бул жолку чыгарылышында патрулдук милиция кызматкерлеринен качып шаар айланган айдоочу жана жарандардын ар түрдүү чыр чатактарын чагылдырып беребиз. Мен уруп сурадым. Сурам, эмне таш менен урдум? Могу ким кылды могу? Урдум. Чилиш, мен сени уктатаммы? Мен оған сын түккен братан, мен саған наразымын да эркекчи. Мен саған наразымын. Садыр Жапаров не dedi? Asıl жаңы закон. Кечки саат 12-лер чамасы патрулдук милиция кызматкерлерине шаар ичинде Honda үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлорго баш ийбей, унаасын катуу айдап, качып жүргөндүгү тууралуу маалымат келип түшөт. Аталган автоунааны биздин тартуучу топтогу тартканга жетишип калды. Бул Honda үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлордун унаасын сүзө качып, патрулдук милиция кызматкерлерин бир топ бушайманга салды. 1,5-2 саат аралыкка чейин милиция кызматкерлерин көзгө илбей шаар аралап качып жүрө берди. Акынбаевдан өттүк. Чыккан жок. Советский Акынбаевдан өттүк. Чыккан жок. Советский Донецкий келип. Жок ал эч чыккан жок. Кайсы болуп калды? Эч квадрат. Мыйзамга баш ийбеген айдоочуну токтотуу аракети уланып жатты. Бирок инспекторлорго баш ийбей, унаасын айдай качкан бул айдоочу андан ары жолун улап шаардан чыгып кетүү аракетин көрдү. Кыз, Азар, кыз. Артта патрулька көрдүңөр да. Алло. Жок. Чыгып кетти. Азар чыгар. Я.
Автомашина Honda. Право принять. Остановиться. 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 Остановить автомашину. 3037 госномер. Супараға жетіп қалды. Супараға. 7 апрель менен север кетіп бартам. Север. Бренд өтіп бартамыз. Бренд өтіп бартамыз. Фрунзе өтіп бартамыз. Фрунзе. Чего, передавай, топ. Передавай. Кольцевой ким бар дейчи? Кольцевой деген бар, өстү курам, кольцевойдо. Кольцевойдо кем бар, айда. Север келди, север. Акыры патрулдук милиция кызматкерлери топтолуп бул автоунааны кармоого киришти. Ал эми инспекторлордон качкан бул автоунаа акыры патрулдук милиция кызматкерлерин сүзүп токтоду. Инспекторлор айдоочуну кармап, колун кайрып, наркология бөлүмүнө алып жөнөштү. Süzüp kaçtı. Öyle informasyon var ya, normal. Жөнөй. Ne oldu bu? Sağ olun. Haydi maşallah. Патрулдук милиция кызматкерлерин сөзү качып кеткен бул айдоочуну наркология бөлүмүнө алып келип текшерүүгө алышты. Бирок эң кызыгы, эч кандай спирт ичимдиги бул айдоочудан тастыкталган жок. Ал эми автоунаасын айып короосуна токтотушуп, өзүн жакынкы тергөө бөлүмүнө алып жөнөштү. Эмне себептен качып, инспекторлордун автоунааларын сүзгөндүгүн эми тергөө амалдары териштирет. Жүз эки тарабынан
патрулдук милиция кызматкерлерине билдирүү келип түшөт. Анда Бишкекте жайгашкан кафелердин биринин күзөтчүсүн белгисиз адамдар сабап башын жарып коюшкан. Ал эми биздин тартуучу топ жетип барган кезде чырдашып жатканына күбө болдук. Başına yok, bir de vardı. Türkiye'de başına yok. Şöyle şey. Vardı, mizah çekin olsun. Olmayacak sen. Güzel Gelin buna Kaçırmayın be. Volkan da etkili. Muşa Sultan Kutalmakta Окуянын башында бул күзөтчү кызматкер кафенин айланасында турган жарандарга барып, бул жерге турбоо керектигин түшүндүрүп айткан. Бирок бул жарандар сөзгө түшүнбөй, колуна таш алып, күзөтчүнүн башын жара чапкан. Ал эми инспекторлор чырдашкан бул жарандарды жакынкы милиция бөлүмүнө алып жөнөштү. Men urup korkutmasın. Daha aytam. Men urup korkutmasın. Suram var men urmağım. Sen formasyonun ortasın. Men senin adam senin de olma getir. Men sen uram da. Men sen de olman geçe uram. Siz arız yazasız mı? Yazam mı? Kimge? Bularga жазам. Buna men vurdu. Buna sen de vurdu. Ya bular evi geldi. Sen özün. Men sen ne taşmayan vurdun? Onu kim kıldı onu? Vurdum. Ya. Kim kıldı? Sen ne vurdun? Yok vurduğunuz taşmayan emerken arkamdan kolanı sana işte emerken konuştu. Siz erkeksin mi? Erkek. Vardı mı oyunda? Moynum adam mı? Yürü sen. Basma. Türkiye'den ters basma. O yürü bas. Var paparat kaçarsın var. Erkek tek bu. Ben saklanma gelsin. Sen erkek ol ona erkek. Aysı bayka ukadı бербейсиңер бизге. Кимге отасың? Именно. Tiki bayk ona. Git bak. Zimmetten özür Köylü tepkili vuru otasın ya ama. Al git. Köylü hiç kim vurgan yok. Sen geldin be. Sen bu yerden ne geldin? Sen köşeden geldi gittin vuru öresin. Sen forma giyin ol. Erkeksin bir yaşlı olmayısın. Aklına geldin. Kim ol bu? Kiliş. Ben seni uktatam bak. Maalesef. Erkek olsan erkeksin ol. Maskesini koyup oturgan oldu. Yetip alıyor desem. Onda bıçak mahkeme bidonundan böyle çok kötü. Taş. Kaç liradan geldin? Kaçkan yok gayrı olsun. Kimisi bu? Artık senden de çaktı bu. İşte görüyor Ya, nasıl koydun mu? İşte görüyorsun lazım. Sen gel. Sana aykırı ottan değil mi aykırı olacak bana? Nasıl başladın? Böyle düşündün be. İşte görüyor musun? Sen ayaktan bölüştük mü? Men geldim Murat. Sen gel. Men gel ökөл bölsün Murat. Oğlan sen mi? Oğlan yok. Tanıdım. Kamera var. Beni de kamera var. Seni görüp durak yaptan tarttı. Görüyoruz seni. Ama görüyorsun. Şimdi olsun da. Görüyoruz. Nereye erkek olurlar da dönme çıkıyor hazır. İyi bana şey löyle orkalamadın bunu. Biz buraya bir belediye öldük. Biz midem çayına yol veriyoruz. Buraya aydın mı? Buraya bakalım. Midem çayına yol veriyoruz. Midem çayına yol veriyoruz. O yaptı özgürüzün. Bak o peştire. Biraz durgan ballar kana bunda inge ballar. Arapayım adamız. Ben durmanlar kana. Kola gel vurdu orlarda. Ben durmanlar. Yemin olsun öyle gösteriyor. Sen çakıp açıyorsun. Bunlar çakın var düzgün çakıp açıyorsun. Sular mı? Bunlar en yakında gelirler. Sizdeki burada bak. Sen uyuyla kaldın.
Videomda kaçtılar. Başka mı? Bir kala sıkı çamallar olur. Diğer sıkılar var. Yürüdü mü? Nasıl olur? Sonra tekrar oturur. Soğuk da Orada var. mizam çekimde olsun biz yok. Başında kim oldu? Kimse vardı. Biz ayakta geldik. Ne oldu? Çok biliyorsunuz. Ne oldu? Bargan çok mu? Kameran var mı? Para. Başka şeyden. Ben dostum. Yolda gidersen. Sağ ol. Ek formasyon. Biliyorsun kaçtı. Kaç kılmır biliyorsun gelip asfaltın. Prem asfalta çatım sağ ol. Giyinki ekipte formasyon gelip bir sakal canı var öyle. Yanamaz. Anlısı gelgen yok. Bizi gelip sağ ol. Bunda polni bizde de katkılar var. Nizam çekimi olsun. Ne işin var ki? Biz onların ahranikleri tekşirgen yerlerinde geçirgen vardı. Baratasın alacakları yok bu. Başka ne sebep var yok bu. Bu konusdaki yakın başta cevaptı. Bana kuskum geliyor deyip de. Kuskusu geçsin. 103 çakırdı. 103 de üstü maşesine. Bizdikinde de görsünler. Bizdikinde de skori görsün. Vardı görsünler. Gönüllü varında. Yok bunu alıp gelip barada bayılsa. Yaparsın, yaptırırsın. Bir adam gönüllü küçüğün ortasına set. Formasyon olsun da başka olsun. Nizam çekimde olsun. Kameradan görüp tartıp verildi. Suranız. Жабырланган жаранга тез жардам кызматы чакырылды. Патрульдук милиция кызматкерлерине 102 тарабынан дагы бир билдирүү келип түшөт. Анда Бишкекте жайгашкан кафелердин биринде белгисиз адам чыр чыгарып, кафенин администраторлору менен арыздашып кеткен. Бул жаранды токтотуу үчүн кафенин кызматкерлери ыкчам күзөт кызматкерлерин чакырышкан. Бирок ал күзөт балдары менен урушуп, акыры 102 кызматына чалууга аргасыз болушкан. Аслан, пойдем. Aslan direkt. Ey, неме алар эмес, провоцировать керек. Gittilerçi bak. Ey, Аслан, Saylayın yaz. Аслан. Barıngar birbirine oktul. Saylayın yaz örgün. Basır. Инспекторлар бул жаранды дагы жакынкы милиция бөлүмүнө алып жөнөштү. Ал эми инспекторлорго баш ийбеген жаран камерага тартпагыла деп айтып жатты. Сегизинчи март күнү таңдама 7:30 чамасында 102 кызматынан чакырып түштү. Акынбаев империя пиццада ошол жакта отурган балдар ызчуу чыгарып мушташып жерде жатат депчи. Ошол чакыруунун себебине келдик. Азыр эки тарап
Чумай район роосуна жеткирилип берилди. Азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Ким буруп койгон ишин? Буруп койгон азыр такталып атат азыркы учурда. Ал жакта талпа балдар башташканда бири-бири менен. Охранник менен келишпестик болгон? Ошол жакта ГБрлер менен келишпестик болуп, жана ичинде администраторлорго да чоң сүйлөп, барына тийишип, масалабында ушундай эң баштык болуп. Эме кылышканда масалабында. Пресса деселечи, баарыбызды тартып, афиша кылбай эле кой да. Чынбы? Тет Октябрьскийчи, братан, бир жолу тартып кой. Болот азырчы. Акыры биздин тартуучу топко тийишип, инспекторлор менен кайым айтышып кирди. Ким сабаганын эстеп жатам деп, жанында жүргөн жарандарды дагы күнөөлөп кирди. Чойч эмне болду? Ошону айтчы мага. Бирөө да жоктук кой, бир да бар. Смотришь, я получил настроение. Не, шишка, мишка, улада турар бар. Ким урда? Мен турар. Ким болмаган эне? Урбайсың, тартпайсың. Мынайдай. Бокста. Дөрүсүң, бро. Айтсаң айдагы ким урду? ГБР урду. ГБР урган жок, ГБРдин балдары урду. ГБР балдары. ГБР урган жок, мен открыто что ГБР балдары урду. Берде жүзөгүн чакырган баланын балдары урду мен. Мен андай кылган жокмун. Ооба. Анан мен жүзөккө урду деп мен келдим те. Базар жок. Мен ГБРдин балдары урду мен. Болду да. ГБРдин балдары асфальтка чыгарып урду, болду да. Базар жок. Братан, мен наразымын, братан. Өзүң уган сын түккен, братан, сага наразымын да эркекчиш. Мен сага наразымын. Мен наразымын. Камын мала. Бойчо катты мен. На, эстоппайм үчөн. Родной. Бойчо, именно үчөө катты мен. Короче, турасаң, знаем. Бойчо. Бод айтканба. Мени урган ушул балдар. О, сен такталап баштадың. Такталап баштадың. Hiç olsun herif oldu. Anlamdan gireyim. Ne gireymiş? Жаспайды да. Қаяқта сен мыйзам чегінде иштегиле. Садыр Жапаров не деді? Азыр жаңы закон түшті. Арасында ең... Не депті? Ойым, арасында ең сакамер сенгесің, е? Фокс. Айда, Фокс да, Жумилі, законны қарабайт бар, Жумилі, ұрыр етті. Жана көрдіңіз бол? Мыйзам чегін қарабайт, ұрыр етті. Көте, берді, алға тақылып. Эфирде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган түнкү күзөт берүүсү болду. Саламатта болуңуздар.